kopon koswa na onwene ho na wonye wiye wontintim nan ewo ewie we se mo ase yeda ase papa pane ne awoye de ma yensan so na Dr. Sixtus ma mefa happy Father's Day so emfa emane doc mfa happy Father's Day to you. Thank you. Pacho erade nkoso enhira no onye wadom. Amen. Mebo wudi Dr. Yusuf nso na me de wonchia me machia o Dr. Yusuf Salifu Okumase branch nene be yere pa this oboa me doc tema community 1 doctor no one your friend is saying Dr. Samuel happy Father's Day to you na makosunyane na Dr. Thomas wo me ankasa me say happy Father's Day to you Dr. Castro enso ewo kasoa happy Father's Day to you na me nko ahefa bi Dr. Amos Nkranza happy Father's Day to you and I hear Fabi omudos asemo mo fanche me and me papa na wo oboase no Dr. Hassan ono so ye man happy Father's Day any job so mo amonso mo wo so ye remfi mo onyankopon enhira mu nyina no mama kwatente ahoden ene apomuden wom manager Ofori o UKCC yankase manager yade nyina no manager Robert nso happy Father's Day to you afei director ya what director Healing Point Jumedi no ye remfi no Mr. Ajimai Daniel wono so manager Daniel na yayeta efro Okumase meaning so ohwe efra busian kruwa bremai den happy Father's Day to you ene ajanum nyina systematic press nyankopon koso ensure no man kwatenten busiama yankwai last week ne ye de assembi eto bema so ekobobo hu ni nyina no eyesiate kayade ya no na ya kofare bai no enna ye ne Dr. Sixtus ehwe ya ye biebie mu ye nwie na wasi etimi boa wonuane bi wo ho a wudi a etimi boa wo ebo ho bampo se siatica yade no ebi abeka wo no ebetimi aboa mo ayaresa na kontem na ye wie nso so ebebo moden se nuane bi a ewo se wo twe ho firi ho yina kwa edi free wan kasa wade die ne wusu ne oban mo nso no yetimi edi amaw na ankoye sa wo sa yade ne still anso ye kobra wo nso ye SOMPA fe da bi ye penisa ye behwe na ya bodog enti enne recommended food for sciatica nerve repairs and I between but before that sciatica yade no doc say pote na ya na esi etie yenko ye chikakra last week omo anya bi entie no ene ko fariba ne courses na yenwura mu ho the edi kan me wish fathers na happy Father's Day omo das me am boss Dr. Blizzard Foster happy Father's Day ye nyina papa nti ye dan se oti ase ana o abotrema na ye ne ye adwuma na se ye ka sciatica ya ka bebre nso still na ebi mu ente sciatica oba kan be se na ya lewe kra me nti bi still me nti bi dawo nokre enye obia na etati radio enye obia na ewo time o hwe TV na say o you be on time TV on time radio on to sciatica nka but say na ya first time utie ya yes sciatica ntini bi a efru osisi achi efa oto ase efa osre onan kokomu onan tu ekosi onan na esifom na saa ntini no ena ma wa atenka ena ma otimi nante ena ma otimi ejonso ena ma otimi ede ekọ toilet ade bi ekoso bi efru osisi ekosi onan no enam saa nerve no ntre ma otimi ede etu 9 ena ma saa nerve nso ma otimi eden ejonso enam saa nerve nso ma otimi eden ekọ toilet na ni nyina no se ekoba se eho ba asem a eya na ede yaw bi a unfa bida ena ede brown eno edin ye pa na da no ya kire se ede toto compare awo ho asan na se ya chen awo no obi kra afre ya odi ho adanse no kre enti se onya sa ha na ema pain na severe sharp pain na obeti osisimu ebe ma oto ase ebe de ebe ye oyie ebe ma online tu no ebe ye oya obeti sharp pain wosan feel electrical shocks ewo osremu oba feel muscle pull ewo osremu oba feel se online no tingling sensation as a panie bi ewo ana se o feel se bibi enenam sa nneema nyina eye nneema a ekire se o how no eye sciatica na difference I won't say your other condition be similar to sciatica na sa condition e different thrombosis
So what the vein thrombosis are and no etima or trust no because it was a major vein beer and also a nam salin good echo seal 9 na sa the vein thrombosis ne ba and no the amount 9 hono a man 9 hono be say can be onane be pepe be hwe hu say onane nyina the same size na okay and hono e nya hwe na so pain I know edin ye pa yawo I know edin ye pa na obete efa onane sa akosi okay na ye hwe niam a ede sa haw no ede ba last week you discussing niam a etade haw no ede ba e na e kire se obi a otena se che obi a ogina ho che obi a pagya niam mu edu obi a odwuma na ye so aso ta so niam a mu edu a easy say obanya sciatica okay there wanya accident pain e man chika say problem e ba ho wonya bi e san so kire say wo wanyini duru 40 45 50 years e kono e ya na wachi dompe robbers a honom na wewe nti eno so wewe a emia nerves no e ma otumi den also e den enya sciatica okay and after den so e ka say omo amoye operation bi wo akoye operation e wie kire na ne to asentini e start no and also another course okay san say second I dey twitwa no atwitwa nerve ni bi pane na e wo anesthesia no ne nyina wo side effect nti e kire no e bi wo ha be 5 months na 6 months bi wo 1 year mpo no na o start hu say ne to ase no ye ne ya depend on ba bia omo ye na operation no okay nti ne nyina ye ne ma e de ba e na e kire say ba bia obetimi anya yarehwe yie yeah, power was ascetica hono 21st clinic because na ye ho research and I did buy 5 6 7 years ago and I ho research and I wo ho nimdie wo treatment a obetimi ai dey betimi dey ma within some few shortest time no na ho ato bibidro and massage and I dey ho djuma 21st clinic enti and no ye toaso a na ye say ennuane a eye best ema obi a owo sciatica enuane eye pa ema obi a sciatica hawo sciatica na say aduane a eye ma nerves ewo obodi no mu e chese nerve no eye intini a ena ma watenka nerve anybody no mu a onya atenka bia se kan betumi atwa na osan afiri ho abra won te se bibi ikoso e ka betumi afa na so abra won se bibi ikoso ade betumi atwani abra hu say bi ye den e koso e chese nerves no e wo ye body mi nyina apart from trinwi ene omore ene nkwa na ni nerves e ma wote nka e wo nipadua ni mu nti trinwi na wo som na the blade twa on te ya omore o twa on te ya because nerves no den enim be body ni nyina nerves e wo mu ena ma waltimi koba nerve eni ho a ontimi ntu na mpo na wako yes enti eno ho adwuma na ye eno ho asem na ye ka no nti se edwe na obedi a ebetimi aboa masa nerve no ho ba asem anase be boa o tembia no na o nerve no obanya onya pain bia anase onya sosanso bia wo o nerve mu ena ye ka ho asem na edwane ye se ka dwane a anase ka dietary advisor na ebimo bebre na we de ne de ba at the end na obi wo ho no ma onim de odimpo obi a kire ne de because wa hospital we ka chen say ni moja blood group say mani di we wa ko ha so we say mani di we di na betimi aboa wo we say me di we bebre na akoye confused de me kan say dietary advice no e was say based on OH okay number 1 e was say ma obi dietary advice ya nye ne based on nipa no H baby wanyini du aduane a wo say odi e na e be kire aduane a wo say odi okay number 2 adwuma a wo ye obi a otefa akọ ne obi a okoba adwuma no aduane a modi no enye pe enye se wodi a enye yio ebe yie na emom ebi wo ho no ma emboa adentia obi bebisa yes obi bebisa say me ye carpenter ni anase me ye farmer me ye kuani na anopa me kwa fu na manom tea amede kwa fu koye adwuma na ene de etifia ono so onom tea no difference be na bebenya okay because obi ho no ma otifie onye ba bia nso osora no patututu na kenke na wadi on the adwuma na desk job onko ba bia o osora no patututu na widen otefa akon na wadi kenke ene de kwa fu mo nso sora no pa wanom tea ansa na woko o hwe dwan na wodi na so what I say okay nti wo ye adwuma no ana say tea no ana say beverage ne be free ho ntam yes nti wo ye adwuma den no say wo di dwan na ye heavy amount energy sustain ma ultimate den ye adwuma okay but wo di kenke na wo di transfer akon na ye adwuma wo be hu na wada adentira sa atam wo di sa adwan no digestion no blood flow ni we circulation ni we akoko towards oyem okay ama digestion no take place na wa adwene nheda nya moja ne ye nti be for no ma wa den ada
Okay. So what you say? Okay. Ebe ma wada. Na dana also te fa kwa oda no sugar na odi agu body no glucose na odi introduce agu system ni mu. Na odi ate fa kwa wanya exercise bia no. Ebe body no be use glucose nki tro be na nkae no be dane srade. Nkae no be dane srade. Inti de wa hu kwani a owo pot belly. Wa hu track pusher owo pot belly. Wa hu carpenter ni. Wa hu mechanic a owo pot belly. Sa omunia wo ye dwumaden no. Any duane a omudi no balance be wo a faako na wa nhwe oduan didie yi a obenya pot belly easy because wo sola na patututu wanom tea wako wo ya officer emfa so wanom tea ana se bi wo hono makọ adwuma mu a wa chi na obedi anopa ebebo be 11 12 osanya duane foforo san di na wako fia na ajo na wako didi anajo enti wodi nyina no na wonyusu body no skeletal muscle no wanyusu na nyahwe okay eno so ya ade a burn fuel enti want men use skeletal muscle no e mane active na okodi esa aduane na odite fa ko a sugar na sugar na ewo moja ne mu no brebo no betwi bi asie okay ye mema no so ya na ye yefunu nko na eye ba bi a ebetimi asie srade okay enti asie ho no ma na oyefunu eden ayekese na o try flat because the hono no there's no fastest bi a ebetimi eden store srade the man de mu fastest o ba bi a even o breast na o basa na o body ni nyina mu fastest a etimi sie srade be mema de yefunu ne ko ye ko achi pena etimi sie srade enti se we obi a onya exercise onya active nothing bia no dia you are gaining you are putting on weight ema putting on weight ema emu yedu enti o so check udwuma a wo ye any duane a wo se odi no se wo so la de obi adi na wo se odi tinye se wo kwa kwatena fa akona obi nso so kwa ye adwumade a odi kenka nso se na emso mi ko di kenka na so bi akwa kwatena odi na office work ebe ma wa dampo de eto so bi o your health condition okay ebi o ho a o age no apemete so obetimi adi sa adwane no odwuma wo ye no obetimi adi sa adwane no but then o condition ma o kwa ma ondi obi a wo stomach ulcer obede na wa kodi gobe obede na wa kodi wache insan say beans no ema gas nti ye ma kwan say obi a wo stomach ulcer kodi beans nti the push track now ye dwumaden no odi wache ayeye odi gari beans ayeye but then also inti on to me nkodi hwadean resaduan no o diabetes na okodi duane a sugar ewo mu a enye yi inti doctor advice o say according to age baby wanyine duru o health condition and afede say bia ya de bi woni padua ni mu a good afede adwuma a oye na wo say ye doctor advice e fa sa we enko ba say omo amaka say blood group ni de me nka say de omo kare nye no kore but then yen hwe ade we o say ade a omoja empe udi a ma ho 5-10 minutes say we allergic to sour food na udi a ma ho 5-10 minutes obanya ho reaction either say e be sa ba anase na obokura funu obehu yes obehu rashes abegu hu oyembe ye oya anase obehu fifire betel na wani so uchi no ni ade ache say obodi no you are allergic to it obodi ne mpekura okay but aduane a mene wo different your bofram nyina na be sin de afi na waka chen say me blood group we ma mindi we ma mindi we na conditions bi on so a emfa ho say we blood group A B and O your hypertension diabetes cholesterol ni ada uric acid ni we atimi ma emitimi edoso omoja ne mu no efri yedidie okay say wan hwe odidie yi a na e ka say o blood group O and I say blood group we enam ma na why ofufu kitwa bi say me microphone na nantwinam aponchinam akokonam koto na bia bi egusu na owe because say o blood group no me wa also what default 50 what the 60 cholesterol betimi how enfa ho ne o blood group no ye ni omo amo blood group cholesterol a ye ka say omo ye blood group we for na e cholesterol enfa ho udidi anyhow a obetimi anya cholesterol issue obetimi anya sugar issue obetimi anya blood pressure issue nti ya na ye ma advice na yenhwe ne yie na yenye according to aging yenye according to juma oye yenye according to health condition nti ena no yesi sciatica no aduane a ebeboa sciatic nerve any nerves a wo body mu nyina number 1 fish okay fish say very good pa especially tuna fish any salmon fish okay
tuna and salmon fish na ye hwe enwanduru a obanya free fish mu a emo baako calcium last week na ye ka say calcium level drop here e ma wodompe no ewewe enti ewewe a emiamia nerves enti ohia calcium e wo body no enti fish ene ne dompe o sin a obetimi awe ne dompe na owe se owe na untimi mini dompe na dompe na at least insu na wo no twe o twe sa insu na watu nka na gu na so ba kono na obi atotlapia na wa yi ho enam ni nyina we na wajan kase ni nyina na sole akọ mema oni mbre flesh no wo banya bi wo bede be bi edo so wo mpa ye ne dompe ni mum na wo kwotena ba bi restaurant anase bi a edidi bia bi okore nkasa wanya asem ho ense de nkrasesem na wo ye obi ntina wo ko no na ni yedi enam no ye ja nkasa no ko ho anya obi ntina wa ko ho wa na wo de wa de wa na wo di edi ma no na ti ko no kra so ho no so na ya na me hu se enso kama bi na ya ne wo se unim de edi be ma wo ntina wa ja ho akọ nti unim benefit a wo nya free mu a anka wo kra ba ja flesh na wa we be jana mpana go no wa mu kase no wa we mu kase because kase no mum na wo ne ma bibre okay say wo calcium na calcium ehia ma dompe ehia ma your muscles essentially ehia ma your nerves because a man nerve cells a man muscle cells any bone cells nyina no ejina brand e ma hoden nti se wo we nam na wa we flesh na wa ja nam pano na wa ja dompe no ho no ma je say onya hwe nti fish and na recommended meat ya ka say at the age below 40 years no o we nam a we ne dompe but ultra 45-50 years e kwa men fa nantwinam ponche nam ne we ni nyina ndi agro okay opa just switch fish men fa like unfa ni agro say enfa nkan waduane ho sa men yes so no woni nje maybe once a while be na oh yeah fine that diet man ko ye o daily diet atebia no nanam go bebre it say akache so blood way okay udi agro obenya cholesterol issue no kwa be so abetimi atoto am eyin afrim o wenam ne bebre a obodi no be hia kakra bi a de be adwuma na enkae no e be dane protein sparing energy sa protein sparing energy ne yesrade bi a be kokoda ho na ba bi a say one wenam anase o starve body na I dane energy amount okay but here's the case no odwuma na so a wo ye no yetna say dwuma a onyusu body no onyusu body ne nti say o de sa nam no de agro at that age na obetimi anya cholesterol issue anytime ka say nam no nya abotre honom say o below 40 years they are good obetimi awe because we are active okoba o ye adwuma nti eno no we are active good o hwe mo ankra mo ye gymming o mo ye bouncers ne ade ade o build body no o check mo dua mo dina protein na ye more okay because mo na mo we na mo a anytime ka say occupation odwuma o ye any dia na o so di good nti o person build body a protein o di protein food bebre a e be boa but so you be out fa ko use body nya exercise bia na ko udi sa nyema no di akora obenya cholesterol especially so age no ko animu a obenya asam okay good enti ade ba ko ebeti menya free fish mu omega 3 fatty acid and also no e wotuna mu okay and also e ade a esese nerve esese ntini a ema ya tenka okay enti so you be a udi oduane na omega 3 animu a omega 3 fatty acid no enshada ndoso wo mu a obelake nti obenya nerve irritation okay nti ya na advice say owe fish na obenya calcium obasanya omega 3 a ewom okay obenya vitamin B12 so still ewo fish mu nti ya hwe vitamin B12 a ewo fruit ewo vegetables mu but animal product no emu na vitamin B12 no edoso nti se odi se adwane na eboa ema nerve no esiesie nerve no nerve damage bi ekoso de moja entimi nkoye ma nerve no ya sai no esiesie no building nerve cells no okay na ye myelin sheet bi a na cover nerve na nkasa no ho sa myelin sheet no esiesie no nti ya na advice se obi a obeji duane biara fish wo fish a these are the niema obenya calcium obenya omega 3 fatty acid obenya vitamin B12 okay the other should be ginger akakaduro and also are very good inside say inflammatory properties bi honoma most of ebibiduro bi a for pain no o bia na akakaduro kakra den ewom inside say anti-inflammatory properties wo mu a eboa ma inflammation ekoso
say kind inflammation bi mu nte ase say onya kuro won sa ho a ana say hona ba bia on say kuro no obie mu a etimi bie na on hyeda nte pain on tiara nte yaw bia sa but adichi a on say ahoho kakra na asa close okay just say kuro no go through inflammatory process and inflammation no yeah kwan bi so a body response to ade bia esi won nipa dua no okay say yen kan say inflammation the body response say the body responded to bia esi bibi aye nipadua no sane a wan kasa no o body na na sa ohunam dua no ebeje sa de kro no good ebeje so ebe inflammation inflammation okay nti say ko ba say nerve no ho atochima inflammatory process a be koso e na be ma pain no be ba with that inflammation on pain okay nti inflammation a e pain ye den eba nti na dana make say ye dro na onom 21st no kedro na nye painkiller direct but then it's targeting inflammation sa ye den because enti ultimate treatment easy no nti say wa onim no na wo koye o different way a emfa nti banchia na wa at the end na wa samba 21st clinic yes ebi mo ha me bana mo so dog say ma ba ha ko obi chere ba yo for ba ko so I must confess say me ba ha just 1 week no ma who say difference I who say good yes ebi jai kokora ko fifa blofundro ne no ma saba me papa bi wo Italy go o tie me a obesere sa bi o sere ono asem na me ka no yo mami bi ba ha se no me ba ha se was the last 2 weeks we say odo kra de anya me se no oba wa ba ho no oba ha se no mu ache oso oba ba ma sa anya me sa da oba ha edisen because e ba so mpa ha krampo 3 months krampo aba wie osi a me ba ye mu ache me tu kwan kwaye eduro kakra fe na mabat amoa me nti osana me se ne o mala se nti etena mu ne ye be kire no your friend is Tantra he run about to and or buy it is so kwa waba but okwa no asa ba bi ohun se ha se nom no e na moawo so that is it nti ginger boa inflammation essence boa circulation and garlic ni mienu nyina boa circulation mamoja garlic dey good power for circulation okay and anesrade okay nti basa na mamoja etimi ko ye na nerve no so no use oxygen here nutrients the adwuma no in fact nerve no ni duane vitamins and minerals okay and nerves no yes and we be ntia say dentia me bofufu me nka we ni nyina na me beka atosode enko na me ka ho asem vitamins na bi ne de vitamins no ana me bi ni vitamin B na me ka ho asem vitamin C okay vitamin D ni nyina ye niam ehia ma nerves no yepe enuane a obeka say bia vitamins enuane a ebia ye dia ebenya saa ne ma no yes you ni ana me boso a me ba no okay nti vitamin C like this which menya be free orange okay which menya be pineapple citrus fruit dia na bia ye citrus ye sour bia no ya na vitamin C no edoso nti orange pineapple apple no nyina no obetime nya vitamin C ewo na most of the vegetables bia no open yi a was say fruit any vegetables your downfall and na your duane insa say no na sa nema we make no vitamins and minerals no emu bia odi a obenya bi okay nti you bia odi duane on time di fruit on time di vegetables a just say obe lack ewo sa vitamins ni we na make no nti eba sa na ohun beba asam okay so your trash na make us ginger no any garlic no and we are good for circulation and also inflammation say cause no etimi boa no your foreign vegetable last week me kan ho asama broccoli okay now broccoli foreign vegetable very rich in calcium essential anti-inflammatory properties are good so we screen so say na eti bebre na ni broccoli any Ghana ye ni bi wa ha enti eya na omo kra free abrochi na eba enti eba na omo omo frozen ones fridge mo okay oko shopping mall any melcoma obanya biato enti oto ade obeye ni obetwetwa I won say the way sitie no obetwetwa abusia wadam gina homa me se wa won hwe SOMPA TV anase bi atara 1 TV no betimi aba Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na wa behwe ne aye kan SOMPA 106.5 FM Accra anase SOMPA TV Ghana won sabekan oka sciatica research and treatment center so se wo boss share a search engine wa eno so betimi ahwe life anase 21st clinic just like that 21st clinic na wa bo e de ahyewo and that so no doc
So broccoli no the obey ni obetwetwa otwetwa broccoli na watwetwa garlic watwetwa ginger kai say me say den anti-inflammatory any circulation nti otwetwa no nyina efra na wastimi mestimi ma na me mebre sa o de besi ja so yes na wastimi most of the time friend parboiling obenu an kakra bi o stimi anan na why den worry otimi de nchine kakra de atum say be ya obenya taste yes nti onya taste and obenya taste na why den worry nti na wo yi ne sa na why den we a eboa circulation e mantimi koye na o stimi nso a ema ne ho den no say de ranka bi wo ho no ma we a say ne bo fono no ya de and I say like or feeling nauseated o stimi a ema ne ho de na brase na garlic bi so on timi garlic raw ne sa just timi ani nyina no ho de na se ne na wo man ka be ma why den afele so be fe no ne na be fono no e be ba fom na otimi den adi nti odi a e be boa ma circulation e be koyie e be boa ma wanya calcium ewom e na meka se wo anti-inflammatory properties a e betimi boa ma inflammation e koso ma nerve no irritated no e be den e be ja nerve cells a e damage insan say moja na endru ho yie no o yesa home remedy we a ebetimi eboa ama sabo su bie mo se na ebe na betwetwa broccoli no o de o pa obetumi so nchene kakra na o de ahoro say ebe ya na vegetables no yetanya typhoid pa wo yes insan say bebia afri ba no ya na say the way akwan a efa so de ba no otumi nya typhoid mo watimi kom nti oba yusu nchine salt o de egu nchine nso mu kakra na o de ohuru mu a then na watwetwa nti watwetwa then na o de watwetwa garlic ne ginger ne nyina no ani akakaduru good na o de afra na wastimi o stimi a then na o di ni sa o de besi so be say how many minutes just 5 in boiling water say the way boiling water o di 2 mu sa just 2-3-5 minutes no na why say be am being be brace sa e pese be being be brace e bi o so ho no ma otimi blend na wanom nti se wo betimi sa de a obetimi a blend na waden na wanom be ka say garlic no eya na ehihye garlic ehihye ebetimi ma so truth nti most of the time betimi ayekro yes nti eba sa na obetimi de honey kakra ewo kakra e de asom na o de asom na no awo no etimi garlic ne ho den no o sampo a obetimi o osa na opese o use garlic a o de ewo befra eku saa hihye no ne na ano den no be kofom na otimi den nti otimi de garlic kakra den ewo kakra fra na wano de wa blend na make ho asem se o steam de a o mfa ayibia nka ewo nka ho o mfa wo nka ho but se o blend a obetimi de a widen aka ho na widen otimi anom obi se osano na yetetua ne pa na aboa akakaduro aboa manisisi mu ayedin na esese ye kan ntine ho asem a ye kan na akakaduro na wo de aba befrem no eye no kre nti e wo se wote ho a obetimi awe obi se metimi awe akakaduro ne sai wo ho a ana asem wo ho a metimi e de akakaduro ne bi atua saa se mpese eboa me wo siatica ne ho a obetimi awe provider say also and na ye be ka say da bi insan say betimi irritate kuro only health condition bia oye good oye healthy enough obetimi abone de obetimi na siatica no pese wo hwe na wotimi ya obetimi awe akakaduro ebi ho na ye won powder kra wo honom right ebetimi ye ginger powder na odi agunu duane mu na odi yes entenye say necessary say all way raw so we raw na just pen powder no dry powder no na why just a pinch now the good duane mu na odi nke ade a eboa ma circulation no etimi koye ade a ma inflammation say cause wo body mu nyina no ejai na ye tra 40-45 years e kwa ye body no echo through inflammatory process de bia pain bia o so de bia o ti pain o mametic pain de bia o papatic pain de bia no inflammation sa echo so wo body mu insan say don pain ewewe emiamia nerves o muscle na nkasa no muscle tension agina mu ni nyina no otadi garlic ne ginger ne we na ebeboa ma sa inflammations no eden eba fom na obi won so obetimi de atua obetimi de atua akakadro no obebo so na ode ahye seminato na but no sa no etapege o epege o ni se ema oyem hwie okay yes ema oyem hwie okay na nso ya de a etimi cleansing o colon oye obi a wotawo
constipation a oyem edin a what are you so say we na odi nema fra e pegel and so inflammation say so ekoso within or intestines mu no eboa ma saa we no say betimi easy akakadro no so de atua yes okay and I make am say nerve so your nerve root and nam ho nyina nerve no the branches of sciatic nerve no for ho nyina nti say we yes we nyina eboa ekobodi no mu a eboa nerves no okay yes okay enti apart from this no ginger ne your friend is saying garlic ne broccoli na ye use no any fish yeah to so bio plantain and banana body and kwadu na ne mienu free the same family na dia rich pa wom potassium potassium doso wo body ene kwadu na eno so ade a esiesie nerves eno so ebo muscle no ho ban enti mineral a sa mineral no ehia ma nerves repair nerves say ba say wanya nerve damage and say bi koso e ma nerve no ho ba asem a tadi plantain banana no kwadu ene body okay nti we obi a only sugar problem a say we na me say ye mad that advice based on age any health condition so we obi a diabetes a na odi banana most local hospitals na e ka say banana no di best 2 fingers pe 2 fingers pe insan say sugar problem okay na odi bebre a e betimi trigger ema sugar na eden akosoro do plant sugar na plant sugar no ensheda ha adwen te say factory made sugar no but then aya na ye ka say te so mem din bebre say just 2-3 fingers bi okay obi a diabetes a men ko fa body no ni banana no ni mudro nyina na wadi ni nyina wow try say obedi ba ko mienu then in frequent intervals no na wadi okay yes maybe wadi mienu no ebedu anwumre na wasanya mienu so eden enti men ni be se enan no memum dabi se 2 pa no wadi 2 na wadi na se susan so obetimi de 3 obetimi de 3 yes the one wa wo na we na long ones no okay atenten no atenten de ene de obetimi de be odi mienu aye the short ones de obetimi de de yes asante for kwadu ntientia no obetimi de 3 ana 4 obetimi de okay nse nwumre wo fili so obesa de bia no asetimi de yes na de obenya film potassium na meka ho asem very rich in it nti otadia aboa ema nerves no na plantain no ne ho na nkasa no pro no bp duro ne hono no ebi o ho a yetimi hohoro ho kama na ya twetwa na de agu nsuoma na say ya noa ebi o ho a raw one sa na twetwa na de agu nsuoma de asi ho the next day maybe yan fan say why ne be 7 train the next day 7 na wa nom ne ho na wa hono na ya dwa body ne hono no na wa hohoro kama ya kwa akoto agu no ya hohoro ho kama na wa twetwa ya ntwetwa na nketo na wa sokia to ho de agu nso nwunu mu de asi kata so the next time now 24 hours time a wa share pepepe na wa start say nom ayade a ma blood pressure reduce blood pressure okay yes reduce blood pressure and advice say obi a owo ayi a nerve problem a kope kwadu na say body na wo fufuo fufuo ma body ne doso okay yes ma cassava ne doso ma body ne mom ye den doso ebi o ho a o say start o sugar problem yes obetimi adi bedin ntam okay men didi anajo anajo didi de emwa emma put on weight moja sugar no doso wo moja no mo ti na akoda straight a sugar no doso wo moja no mo a obrebo na ebre ene srade e be dore body e be ma wa put on weight okay enti dinintam wo sugar dinintam na ya exercise onante a e be force body cells ama na use sugar na odi akom e ba body ne mo okay e ma how bia okay e ma how bia enti plantain e ka ye yi no avocado pear before see e be conduct mama mi sa we say wo koye nkronkoma no mu a ye de ye wo fofo a na asese ne a wo si kire ni body no ye be wo ni nyina afra ba sa wo konkro akese ni mu a obi wo ho a obepapa body ni mu no asa yi body na ba no e de afro se yi na ba ne free mu a ni aye hwehwe no se betimi abo ahonamdua ne yensaka
abano obenya bet eya na emu dose wo saa abane mu na e na niam ne dose bet enu mum na e free because e ka say owa obenya be mafufu na ya ay black bi abetuetie ana apo bi nti won se na omo aye na omo awrewe ho ayi saa we ni nyina free ho na aye be obenya yi na mineral san hwehwe na obenya bet onya ne dodro te say de enka ni nyina afra no nti ye ni abane nka ho ne eye na mpese a owe no eno benya ne mo chen de wa ye ne fufu a wo ye den o dear yes until you na ampesi na we a o we fra eni saa we ni nyina o we ni nyina me boa aha na say ya toto de ya toto ni nyina no body ya toto good obetimi anya but then kai say OH unfia wadi untimi nko we saa body na ya toto no maybe wanya 70 years wanya 80 years body insu a wo body no na reduce why dehydrated or system no body or cells no it can hold more water bio or cells no shrink it entimi hold water enti onso no mo no insu en no so wom ukọ odi dry food di agora obanya constipation enti say ye kire say obi a roasted plantain good na o 70 80 years noa me no ama yes man no mo je ne fufu na ye mremremre na ma yenkwan no dose di na wa de na kokko yi nsusu obi nsusu o na odi kokko ne nyina obanya protein fa ho ne kwan o fa so say the way fish obi a fish o atoto obi so anoa enye fish a we say the same protein na na wo age wise ne doc sa wo hwe papa no mpanyimfo na won maduru 60 going na one more pesa body a yatoto no ne kokko ne panti na mama bisa no so kokko no so na se body a yatoto no kokko na bi o ha yembre they are brepa o matoto ne yembre fine but bi o ho no ma air dry wo hwe we da ho no ma air dry pa na o we a na o sa de nkate den aka ho air dry food isu enim na me purchase se onyini ko onimu a isu na wo body no eswa enti udi dwane bia odi ko mu no onso no hu se ade na ekọ a toilet a bekọ pie no ekọ waste enti onso no betwe saa nsu no aden ade aba no ho na ama content na wom no dry enti tambia no obenya constipation enti wan hwe a ebe di koko ene ada how bebre eden ebe bro na yeka se saa dwane we no wa onyire bro 70 years ekọ no na otanya constipation memfa we endi agro so be ya ma omo wo ne fufu entendi yes omo nye ne fufu omo wo fufu omo nye omo wo na man nye mbre na fa di nkwan ene de obenya de ye kire ni nyina but enkoye we mene wo ayete ha ye koba ne de ye we na ye numiso etumi numiso be pure ta be mienu ana say voltic bottle no be yi but ono no mpanyimfo no monta numiso sa keten insan say sa sense na wa adwin wan ka abo ne kai say no man numiso no aye week entitem bia ultimate na the whole day abra on numiso na omo nsusu a ebi nsu ho mo pe to no nsusu and also fufu no to ma no a omo ye ne say den no say eto da omo ye ne wisra bi omo duane bi a o say omo di bia no o age no ko animu ama ne ye mre enye soft enye soft ma no ana say obedi we ni wi a na opewe na we dey and but so time onum nsuo mo yes also hydrate ho and sana widen say be ya digestion no ebetimi akọ easy na obetimi aden akọ ayiba na aye soft obetimi aden akọ na easy amount enti so mo tidy we say na eye we say sa na betimi amom koko ebetimi amom koko say ka ba say onya emu yedin content no emu yedin a emia entini na wato no na ahono nti ebasa na paya na ho se koko moja eba na efre no koko no nti ebetumi ma ne hawo constipation ebetumi beti mati paya mpo nti ya na ya advise penyimfo no omodi sa nuane no yes afa na wo kwa avocado so yes avocado pe and also magnesium are very good for body no yes nti avocado pesa obedi ni saa na so obetwitwa afra odwane na odi a very good and that green vegetables control ko nsusu na saa nema nyina enema eboa nerves green vegetables nyina except the obedi a oyefunu be ye oya se obedi odi na oyefunu ye oya de ajae but odi na oyem enye oya
pen no na ba nyina kora no ye aduro but then nya ho na be ye mbre no sha yes that offer be kan ne abana ewo mu no but then ne ho no ne duane na ankasa no duane no na ye ka say odi a ebeboa yiye pa ebeboa repair nerve because ewo magnesium a eno so eboa nerve repair nerves no na me kire say vegetables no that green vegetables eye alefi kakumba mo nyina ya ye nema eboa say green nyina no eboa nti say o nerve problem and I say o person da achi bi o nya nerve problem a o so bo ho ban yes sciatica no preventable obetua prevent sciatica obetua prevent nerve problem na prevention say obedi duane a ebebo ho ban ebesisi nerve no say be ya emfa wo nkoto amane mu because onya sciatica amane pa wunyira fida wo life mu say we obi an wo da na onya sciatica wa wo be fefef ebe de kama because onto ya obi ya na be ba no eno nya den sir yes eno nya den onya sciatica omo wo sciatica ometi ase yi say ayade a ba ya una no odin ayatete pa because ontimi nya adwuma odwuma bebo obetina fie ontimi ntena ase ontimi gina ho ade bia oye bia no enye ye nsan say pain na no eba na no eden ayade a ema ohome ete oti pain no kra wo akoma mo te feel say akoma no etwe wan kasa nsan say pain no efa oto ase efa onan o de onan si ho enye ye onante kra be say short distance just otena ase be 3 times sa o tena ase kra oti ho kra party mi say tutu na sa wontene mo sa won kwa mo sa wonya ne den yin obi o asole a otena ase na osole a na wo say ayasem otena ase nso a ayasem ebi o ha oda ennam obia ni say the way and signs and symptoms ne ba ennam obia ni ne cause de ede ne ha no ede ba enti enye pe the fact say wo de no osole bi o ha osole nante kakra bia na adwo no otimi tu ne na ba ko mienu ana adwo no maami bi frɛ me anɔpɛ o se etaaye na okotena WC so se oja ne nan ya obesori no ai se ne nan no de ni fa ne isi wa ai se mu femfem ne te se de wontimi fa ne nan ne ntia efom je se chebe se bi getting to be 1-2 minutes wono ansa no ayi woke okaso de pem okra se shock bi ana me so onko ma nerve na irritated nti e basa na circulation so anko ye ma nerve no nya sa minerals and vitamins a meka ho asem a ya na ne sensation no ne djuma edi no e ba fom function ye nti e basa na obete sa titriti no what feel tingling sensation burning sensation asem e de mako esra because nerve no ne pain ene ne de yaw ene hyehye na enam na mo hyehye na afedi nso no ema muscle pull ene electrical shocks den obet feel ewo onipadua quick one ma ansani akonua ne bia intime mo ene so yaka green carrots na bia mo so kra ne ye ko whole grains mo say grains no na oats obi a opese okosi ateka yade no so wodi oats anaso de carrots nso ka na aduane ho a eno so betimi aboa na betimi aboa oats no ewo fiber okay nti oyo obi a wo diabetes oyo obi a wo sugar problem a odi oat a yade a ema fiber ewo mu a etimi ema sugar no etimi regulate sugar level okay nti oat ne sa ne man nyina no do carrot enye green but obenya some of vitamins ne we na minerals a meka no emu properties ewo okay yes nti say vegetables no mododo na ye green okay pumpkin seeds is very good sa nerve problem no nti obi a onim pumpkin seeds a obetimi dia fra most of the seeds no flax seed sesame seed any sa seed no mo ya no mo mix ho nti onya sa mix seed na owe a obenya most of sa vitamins we na nwanenro ni na ye ka ho vitamins and minerals no obenya ne nyina wom a ebetimi aboa o nerves no okay yes we dey aka akrabi na ye kwa ye collect ne so ye bre na nche ye be sorry na my mbisa enuane ba ko mienu miensa ben ena se ye pese ye de ye ho free siatica ne ho a ye betimi atwe ye ho de free ho junk food okay so you be otadi junk food junk food no be yo ha on ti ase doso ena meka according to age ma obi a ntwema no nsi bone ebi mo so adwuma a woye omoye na penyimfo sa pizza KFC
shawarma any sa aduane na eye na junk food emwa wo ye opanyina a wanyine duro 50 years e kwa men di akire mama ya ne young guys na ne nkwala mo ye yi no omo di a omo ni problem insan say edodo say amudodo say na wa hospital ko say nkwala be omo wo below 20 years omo sala omo di BP duro omo do say na wa hu unta hu sa omo ko na omo je duro no omo nyira age mates everybody omo nyira classmates omo sala di BP duro nti say oyo obi a wa duro obro 45 50 years e ko na all the some of those junk food no di agro aduane na me body na ebe how okay ebe how nti me mfa ni agro SNFs mass circulation enko yie yes nti oye ma mo ye active o ma mo ye adwuma said the way city bia no odi a edagese ye because omo da so young omo ye active omo koba ebi kura kodi na nadwokora na anadwo na bi exercise what ma say nti okompe ma wo akora said the obesi aya wo de ebokoboko na ne hwe but emeburu ne de omo ye kora na still ano mutimi ma eniema esane ye ma wo moja ne dia free sane nti no yentwe ye ho free sane ne fa mamabunu no yes nam di modi vegetable so what after 45 50 years ma fruit any vegetables no eye wadamfo okay mane ye oduane tembia no di na blend we no ye vegetable stew ni nyama nyina di odi no de a eboa sese body no okay nti wa do 45 years ko de watra sa aduane na eye yin watra ho oduane e wo say ye fruit any vegetable na wo say odi ne mo okay aduane so a ha nerves alcohol uyo bi otanom alcohol a emboa bodun any bit anyway emboa no emboa bodun nerves emma moja enkoyie nti menfa alcohol eni agro uyo bi a ope caffeinated drinks any cafe ankasa ato age no 50 years eko odi cafe edi agro a emma circulation den emma ntinimo ye den emma moja enkoyie nti odi cafe a ebetimi ama hawo nti no eniema a SNFs ya ka say mendi oye obi a waboro 45 50 years e kwa man fan di agro oni di agro a ebe how na adwudidie I also maintain good weight didi kakra come the one was didi bibi kakra that's the best e wo mu say oni diabetes but then maintain fufu a etese na wo nko wa di ni nyina asole na o kura enye yi azemi fufu ese bisu ni ntira ya mentwa ne mienu be na ba ko ne kura ye twa no na sene se de ye twa ntoa mienu entidi but then men man ben didi miama hu se wa miama sope kakra come the na odika enu ye best way obetime manage weight ebi mo ba na mo se dog me de na me weight so ate na wo kwa fufuo be nipa miensa fufuo nkwa na edi enam anase emo bebre na wodi on say this adwan na emo eboa ma put on weight because ekwa ekodane glucose achire edane glucose wi a se obodi na ntimi ayusu na nyina edane srade na sa srade no ena be ma wa den again weight nti se on pay weight e so pese obanya obagain weight bebre na ebe hawa oduane no so men di aduane bebre sa kakra se be ya obe manage weight obe nya healthy body weight se be ya ma pressure bia emba nerve no so yes ena enchene so enchene se odi enchene bebre a eno so no e ma moja follow me so ma circulation no enko yie se circulation enko yie a obenya nerve problem enchene so Yanti Yanchin so Dr. Sixtus and 21st Clinic Accra has said tantra here run about wa and yes no free buy ne one ye chesiatica kwanye befa so na yetimi aboye ho ban de free ho nuane bia wose ye de ni kwan se ye de no one ye no SOMPA TV Tara 1 TV na wo hwe ya face SOMPA mfidie ni nyina da ya de a wote ye nka ewo ho dwumadie no healing point akwanya ne nie won so wasem bia opese obisa ewo doctor nchen na wode mu nchechiremu esi ase ma wo no obetimi afrese a 0260 1960 64 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065. Hello.
Me don't for patrol yanka. My entail. Papa patrol yanka. Devi. Me patrol sa frey and be more darrow my pursuit so one can ye my interest ye benya we ya. Hello, patrol, good evening. Good evening. Patrol di baby akasa free. Patrol chun free wa fidie no home yankasa wai. Good evening. Yete won cafe yentie o. Because that is Takradi. Yete o. Patrol kafra. Wa beba so bia na watwe ho afra fidie no ho ma esa na enya feedback komotwetwe ne kra nhya dan koye because so set ye wo ho obetimi aba so 0260 196064 and I said 0260 196065 mmehwe se ensa be kan wo ya hello Kafra line we say no hard drink akra. Yemfa we me patrol te menka good evening o. Patrol di baby akasa free. Ma me my entie o. O ma me se ni sisi ene me to ase na chime sa na ba ma ya se no ma ya ndai. O de bra tantra hair run about to hey ya 20. What's all tema? Doenya de bentema mum. Tema ne ha no hefa na ben. Tantra he run about in the tema hefa na ben. Okay. Tema ne tantra he run about hefa na ben won pacho. Yeah, I'm just tantra run about one of the. Ai, ho bebe won tim pacho bra na doctor ya net he na on show why. Yeah, sorry I the number the betu dwenti ya no afre why. Yeah, that's a so free. Hello. Hello. And the way say no more. I will say I am we say Homra. Hello, good evening. Good evening. Pacho di baby akasa free. Pacho makatoti Kwashima pacho my entail. My operation is that na my church 1 year. Na mama 9 years. Papa. O kwate to ebrebe ni. Okay. O so kwate to ayi operation mi ensa no wasa akwate ato. But I operation mu me ya che. Doc. Okay, nti wo wo hefa? Kwashima. Enti doc obede o set mentie radio no yen kasa fa phone mtie wo phone why de be boa na se ombla na ye assessment an hwe adekode se o hwe form no maybe don penu ahoma attrachma na se na na ho ba asema nti oba e be assessment na embo bia wo say the man be na de amano okay enti ya mpa chobra tantra here run about 21st clinic ye clinic ba ko ho why doc se bra na won hwe no hwe adekode e ma ne basa why Yada sese ofre ye ebusia hello. Hello. Pacho good evening. Good evening. Yate wonka. Pacho. Pacho doctor kasano kasire se u peso di we no broccoli any your friend ginger ni we no mia. Me pacho me bisa todo se se dia o fa broccoli ne baako na ginger no so be fa ni sani garlic no so also be fa ni sensen broccoli no I say nkura to say cabbage ni where cabbage tie no me pa cho o yi wa no ntitie why say the where cabbage tie no
ope a obetimi ache mo mienu na waye na wadi anasa ope a obetimi ye ne nyina because nhyeda nso kese bi asa. Hello. Yeah, good evening. My we say hello, good evening. Sunyane mpacho ya wo regional hospital ho no. First gate ni hwe ni mo ba bia ATM afidie ni se no. Regional hospital main gate na first gate na ba bia ATM afidie ni se no opposite ho na dan bi ene ne ye hwe ni mo ho ana ye wo ase ho na okwa Dr. Thomas ho. Oh, 7 o'clock. Oba betu ye why? Pacho ya dasi so free. Hello. Me pacho good evening. Good evening. Pacho di baby akasa free. Pacho mi kasa free dan. Also kasa free. Achimo dan. Pacho mayenti o. Doctor on car and wrong. We were diabetes one. Okay. But we were in but me sutia neti. Okay. And I'm to say, that I can't share. Actually, or diabetes or no more drunk in a sotia net. But you know, my say me were normal because check here 5'4", me 5'5", but me sotia neti. Okay. And Pacho da na jo to me that day. On that not to say. Pacho mean that me da kakra me tia. My dress dabi. So stress adwendwen ebetimi ma body no yes. Nti body no nya enough rest. Ebetimi but then you be assessment. I was say you check it tarot ne other way no hwe see the way eye adwuma. Why? Nti se be ya obetimi aba na ya amenye se sugar no nko a sugar betimi normal bet bi fufuro betimi ama body na so te any say the way digestion e koso body no no se ko ba se digestion nko yi a eno so no body na ebia body na nya enough nutrients the way I was saying we did so koye what do did come Pacho to me did that say oh diabetes me say oh did be we did fine. We did fine. Teyana ka say did kakra come do na wasan did kakra be men did bebre. That's it. Na yeah, so come on bini. O say Iso come on bini. No. Iso come on bini. Teya men translate so come do answer na one nso. Pacho you. Why ente wo mu amanso be on na wanom daytime no nom ne mo anwumire na wanom kakra be manso ne be on time bia no. One Pacho me was 63 years. Nti say the way make no the more wonyini ko anim the more sense na wo wadwi mu anka e wo say ball kai say no minsu no say nsu kom de ona e ma ball kai ma ono minsu no e ya na ne ho de ne ba fo mu a obetena atena the whole day abra on to say nsu kom eden e de o nti one wo so man nsu no be ona emre bia no na wanom. Pacho na o say mi so ti ameti no so aka me dey. And I may say obeba na ya check ya hwe stress e ka ho adwendwen na wodwen ama wontimi nna no say one rest body na ema obi a okọ problem mi suffer bi mu a odwen bia no ne sote ana afa dia so say say the body use nutrients so no so antimi anko yi a o cells no enya nourish yi nti osobete nti oba e be assessment ahwe why Pacho mi wa chimo dan timi ba fan mi na fan your tantra hills run about achim da de me pacho ma yemfa ya number ne ntudwa owo ekire na kuma say Accra na achim da o kase o ba se no region be eno de be eastern region but ho no we ekire nti ye behwe se obeba kuma se anase say eastern region Accra ha no nya Accra ha bebo no pacho ye de number ne betudwa sesi ai na wo de no kra so ye befa but eya afra ye why ye de number ne tudwa sesi a why mi pacho ma store why na ma flow pacho say ma store no ma no na ma na ya na ma share why
Aye, into crowd dear no. Ye pesa ye fana ye befro. Into your phone number near befro, why? Ye da se se wo frɛ ye busia mo mo frɛ ni nyina brɛ na ye be madaro ma mo frɛ 0540 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 Anna says 0249 311 311 0249 311 311 Dr. Sister the okan you no betimi na kasa wo aho amaye why obi frɛ obetimi aye na ye no mo awie wa ha se maye na wo asese ne nso wo ba ya wo ne yen ebeche ye busia medin di OHENEYERE maame akua yeboa asiama bronya ochina odonfo de dom ye ne SOMPA TV 31 TV ene SOMPA mfidie ne nyina so repeat ebetwa wonte ya na watie bi ewo ho systematic press maye na no ase papa no and a social media handles ne nyina da wo hwe ya wode yen ekoye ema hu ye Facebook ene social handles and social media handles ne nyina mama doctor mfa hase no mama Ewusiama me for happy Father's Day. Emma mi ankasa me dofo na yeboa esiama. Odo me do papa Nyankopon koso ensha no man kwatenti ahode wom na onto wonkwa na me fama me no ma adwumedie nso awudie no enkoye my bosom friend and so happy Father's Day. And the executives Capresec 2006 branch no mema mo nyina leading by Mr. Jerry Ajimai Befi. Happy Father's Day to you na yankase ma me akosu aguaboaje ne ho kani Mr. Abuaje. Happy Father's Day to you ne mema mo SOMPA and the 21st clinic adwumani mu nyina da onyankopon nya mo kese no ntinti manamo ase emfa emaye. We love you so much. Na tantra he run about to ya sabekan yen sanso na wode wani chemu otemanso a Roman Kalika Safunechi wa ne yewo Kasua New Market Obom Road Kumasi ehwe overseas baby SOMPA FM wono edan kronimwa ena yewo Sunyane Regional Hospital First Gate wo ena ubehu yen enu nti no for wani ekire ho na bibia nso enkoye emfa emaw enkranza ye ben children's park no ena eyetachiman so Sunyane kwan so GN Bank danda denimo wonsa beka takwa ye ne Roman store so no ena edi enhwani mu takra de fie kuma number 9 taxi station wo ena brekum so amangwase ye ben Chris FM go so abotan so ye ben Success FM ena obuase council quarters called junction ena wonsa beka 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 ebasiatika ene yade nka ya wo ho nsam dia 21st clinic fabra na yentime emuaw yakra mu nyina ye sori adwaso ama dwumedie enka ye no etimi atoaso ede amamo wante